te najavim, brate. Molim vas, jedna buka za Komu, brate. Znate zašto? Zato što on pojma nema šta mu sleduje. To jest, on će sad da petluje protiv prošlogodišnjeg šampiona, brate. Samuraj Krek, brate. Čovjek koji je prošle godine stvarno pokazao znanje. Radio sam. Vana Burazeru izvuci temu, pa najavi. Revolucija. Tema za vas. Stani, ili je tema Đorđe Krtović, ili je tema revolucija, ne znam, on naopački napisao ono. Ne, Đorđe Krstović je dao temu zvanu... Onda je revolucija. Revolucija. Ajde. Ajde da vidimo da li ima tog duha u vama, duha revolucije, brate. Ček. Pošto si ti pobednik od prošle godine, smatram da bi trebalo da budeš prvi, ja se slažem? Ajde. Ajmo jedna buka. Čekaj. Da pokidam predime, moja je solucija, prije soma ljudi doj, hip-hop revolucija. Svi su došli da podrže, ove pristaline što odavno sada glave prže, došao je Ramuj sada pokida taj zakon, a Francuzi bežite u zaklon, koji je bila brate francuska revolucija, kada tvari baba župačama policija, znači da je dole sada previše vlažno, bombardova snato i postanje je važno, bombardovali i pičke, oni slabiju zemlju, ali američki kurve da mojoj karistenju staći crne brate, sada da ga prime, inspirativne zajebane sa curime, zajebaću brate svakoga voću, a i pičke Ameri u našu kada dođu da pokidamo sanje kao nikada do sada, samo ovaj Krek udara staklena brada kad ti puca vato, nisi spreman protiv mene revolucija, ajde javite se žene, za ženska prava i to, kapirate, ajde. Brate, ono, nisam se ni prijavio. Ajmo jedna najveća buka za Bikija, brate! Za Bikija, Brate. Jese ludi, brate. A Samuraj Krek, brate, majke mi. Brate, majke mi. Jebi ga, brate. Ajmo jedan aplauz, molim vas. Hvala. Znaš šta? Ne. Nije ovo za 2 runde. Ali ja ću... Osjećam skank. Glasit ću za izazivača. Jer po defaultu uvijek glasam za slabije. Još jedna runda majke mi. Ček, jeste stvarno u fazonu još jedna runda? Stvarno ste u fazonu. Okej.